Jatend migao mararita Kipchumba Murkomen oyango ni jopiny Kenya moheo 20 mawuok Tondo Nyang' kar chung'od bura ma Turkana North onegi kod jonjore mag Dasnek mawuok e piny mar Ethiopia e monj mane otimore odhiambo mangeso kolose kinde limbe mare gwenge makono mapod ni kod liet kalore kod monj makamano ochiko jotend arita mawuok e Hoho mar Okak mondo omi otudre kod jotend arita mawuok e piny libamba ma Ethiopia mondo obede romo kendo gineni ringre mar oganda jo Kenya manyocha onegi oduok pacho kachiel kod mwandu magi. Nilihuzunika sana kusikia habari hiyo ya kwamba watu wetu wamepotea. Watu zaidi ya watu 20 saa hizi, hata zaidi ya 20 haijulikani penye walipo. Hata kama wangekuwa wamepatikana, hata kama ni kusema wapo ama wapo, ingekuwa ni afadhali, lakini watu wanakaa na anxiety na waziwazi, hawajui kama wote wamekufa, kama kuna wale ambao wanaishi, na hiyo ndio ni chungu sana hata zaidi, kwa sababu inatia watu waziwazi. Mambo ya kutafuta wale ambao wamepotea, wao ambao hawajapatikana, nimepatia orders regional commissioner wetu hapa. Mmeona regional commissioner wako hapa, tumekuja na yeye anatengeneza team kutoka kesho, wakiongozwa na county commissioner, wataenda kuingia pale kuongea na ile serikali ya upande ule mpaka tukubaliane